Uyu munsi aho bacuranze umuziki wo muri Afurika ugezweho ahariho hose ku isi, ntabwo bavuze indirimbo 5 hatarazamo indirimbo ya Burna Boy. Ushatse bavuga ko adasanzwe, ni umuririmbyi akaba umwanditsi w'indirimbo akanatunganya amajwi y'indirimbo. Ni umwe mu bahanzi bamaze kugira izina rikomeye cyane ku rutonde rw'abanyabigwi hano ku isi. Arenze kuba icyamamare ku rwego rw'isi, ahubwo anasigasira umuco cyane cyane wa Afurika. Akoresha umuziki mu guhanganira impinduka, akagaragaza agaciro ka Afurika kandi atesha Afurika kuri benshi. Akorana n'abanyabigwi bandi bo hirya no hino ku isi, yaciye uduhigo utagira ingano. Asa n'uyoboye mu bakora umwuga wo gushimisha abantu cyane cyane mu bitaramo by'indirimbo ku rwego rw'isi. Ibitaramo bye birimo abantu batari bake bishimye babyina indirimbo ze, n'abatari abanyafurika bazi kuririmba zimwe muri zo. Byagenze bitengo mu bandi bahanzi bose bo muri Afurika baba bariho uyu munsi ndetse n'abamubanjirije, ase n'ubasohokamo agere ku rwego ari uyu munsi. Yavuze ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa karindwi 1991, avukira ahitwa Port Harcourt muri Rivers State muri Nigeria. Nyina wa Burna Boy banakundana cyane kandi no mukurikirana ibirana n'umuziki yitwa Boze Oguru. Yabaye imyaka myinshi y'ubuzima bwe akora akazi k'ubusemuzi. Se wa Burna Boy we yitwa Samuel Oguru, afite kompanyi itegura ubukwe bw'abantu. Burna Boy yavukiye mu muryango w'abantu ufitanye isano n'umuziki kandi uzi akamaro kawo. Ari umwana, ntabwo yigeze akora iby'umuziki mu buryo bwabwishwa abandi bantu b'Abanyafurika. Umuryango we ufitanye isano n'ibyo kuririmba. Burna Boy yabonye inkunga ikomeye cyane y'umuryango we mu birebana no kuririmba. Sekuru witwaga Benson Idolije yigeze kuba ashinzwe gukurikirana inyungu z'icyamamare mu muziki Fela Kuti. Gushingwa inyungu ze bivuze ko yari yitwa manager. Uyu Fela Kuti arazwi hose ku isi, bivuga ko ari watangije umuziki wa Afrobeat. Azwi ku gashya kuko barashakanye abagore 27 ku munsi umwe, akabatuza mu nzu nini cyane. Iyo nzu yahawe izina rya Calcutta Republic. Abagore 27 uko yabashakiye umunsi umwe, ni nako batandukanye umunsi umwe. Yapfuye mu 1997. Uyu mugabo Fela Kuti uzabona magafata mu ndirimbo za Burna Boy yitwaye Burna Boy. Akiri umwana yarakinakoresha amazina ye yitswe n'ababyeyi. Yize mu ishuri ryiswe Colonna Second Circle muri Obala, leta ya Ogun. Byari mbere yo kwerekeza mu Bwongereza. Mu Bwongereza yahize muri kaminuza ebyiri. Kaminuza ya Sussex yize mu 2008, 2009 ndetse na Oxford Blues University yizemo kuva mu 2009 kugeza mu 2010. Burna Boy uyu munsi ushatse wavuga ko ari mu buhanzi bafite isura nziza mu itangazamakuru. Byemezwa ko azi kugenzura uko yitwara n'uko itangazamakuru rimubona. Ibi ngo biterwa n'uko amasomo yigaga muri izo kaminuza zose twavugaga yarashingiye ku by'itangazamakuru n'itumanaho. Nyuma yo kugaruka muri Nigeria, yagiye kwimenyereza umwuga mu by'itangazamakuru. Aba umunyamakuru kuri Live 90.7 FM, ni radio iri Port Harcourt iwabo. Ni nawe yatangira ibyo kuririmba. Atangira ibyo kuririmba yabaga mu mujyi w'ubucuruzi wa Lagos mu 2012. Yemeza ko gutangira kuririmba byasabye imbaraga nyinshi cyane, bisaba guhozaho, kandi avuga ko ari urugendo rutagira ubusamo. Ni urugendo rwari rugiye kumugira icyamamare n'igihangange ku rwego rw'isi, akabona amafaranga n'imitungo itagira ingano. Ni urugendo rwari rugiye kumuzengurutsa isi. Abanyarwanda bamwe baramwibuka cyane ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu 2019 mu gitaramo cyiswe Burna Boy Experience cyabereye muri Ntare Conference Arena i Kigali. Amaze gutaramira mu Rwanda inshuro imwe. Ushatse bavuga ko urugendo rwo kuririmba rw'uyu musore w'umunya-Nigeria ruri mu byiciro byinshi ugendeye ku ngingo bihe y'imyaka. Icyiciro cya mbere ni kiva mu 2012 ubwo yatangiraga umuziki kugera mu 2015. Albumu ya mbere y'uyu mugabo yayise Life, L-I-F-E, yayisohoye ku itariki ya 12 kwa munani 2013. Yarayigurishije. Yari iriho indirimbo zamenyekanye kandi zirakundwa cyane muri Afurika, zirimo nk'iyitwa Like to Party, Tonight, Always Love You, Run My Race, Yawa Day n'izindi. Iyi albumu Life yatunganijwe yose uko yakabaye n'uwitwa Lyric, ni producteur w'umunya-Nigeria. Kuri albumu kandi hariho zimwe mu ndirimbo yakoranye n'abandi banya-Nigeria nabo bazwi cyane, barimo nka Two Face Dibia, Emai Abaga, Timaya, Olamide, Reminisce, Wizkid
n'abandi. Hari ikinyamakuru cyo muri Nigeria cyiswe Nigeria Entertainment Today cyashyize iyi album ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa album 12 zasohotse muri mwaka wa 2013. Byemezwa ko indirimbo nyinshi ziri kuri iyo album uburyo ziririmbyemo Burna Boy azikomora ku banyamuziki nka Fela Kuti, King Sunny Ade ndetse na Bob Marley. Ikindi cyiciro gikomeye mu muziki wa Burna Boy cyangwa se Giant of Africa nkuko yita ni icyiciro kiva mu 2018 kuva mu 2019. Iki gihe Burna Boy ngo kwamamara kwe kwatunguye cyane ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamahanga anatangira kwitwa Giant of Africa. Ku itariki ya 19 mu kwezi kwa mbere 2018 yatangiye gukora n'abanyamuziki bo hanze ya Nigeria ndetse n'umugabane wa Afrika. Yakoranye n'itsinda ry'abacuranzi b'umuziki wa rock Fall Out Boy mu ndirimbo yamenyekanye Sunshine Neptide. Burna Boy ni nabwo yasohoye album yise Outside nayo yakunzwe cyane. Izindi ndirimbo akora ibitaramo byinshi n'ibindi bikorwa bifite n'isano n'umuziki. Ibyari bimaze kuba kugeza muri iyo myaka ntabwo bavuga ko ari ibintu byari bisanzwe, byari ibintu byo kwishimira ku ruhande rwa Burna Boy. Mu bundi buryo ibintu nibwo bari bigiye gutangira kuko bivuga nibwo bikuba igihangange kwa Burna Boy hari agiye kubamo ikintu gikomeye cyane, ikintu cyazamuye ubushobozi bwe mu muziki. Burna Boy yaragiye gusohora album yise African Giant irimo indirimbo yakunzwe cyane ku kigero kitari cyabayeho imbere. On the Low hariho indirimbo yitwe Kingdom, Dangote, Anybody, Pull Up n'izindi. Burna Boy yasohoye album ku itariki ya 26 y'ukwa karindwi mu 2019. Iyo ndirimbo twavugagaho mu kanya On the Low niyo ndirimbo yakunzwe kurenza izindi zose kugera uyu munsi. Kuri YouTube imaze kurebwa kenshi kurenza izindi zose yasohoye, imaze kurebwa inshuro miliyoni 835. Hari abantu bavuga ko iyi ndirimbo ari ryo bendera ry'umuziki we. Hari abajya kure bakavuga ko intege nke iyi ndirimbo ifite zonyine ari uko irangira. Kimwe mu bindi byiciro by'ubuzima bw'uyu muhanzi Burna Boy ni kiri hagati y'umwaka wa 2020 2022. Aha nawe yakozemo byinshi byarushagaho kumukomeza no kumugira igihangange birushijeho. Muri iyi myaka nibwo Burna Boy yasohoye album ye yindi nayo yamufashije cyane kumenyekana ku isi. Ni album ya 5 Twice as Tall yayisohoye ku itariki ya 14 y'ukwa 8 2020. Ako kanya iyi album yaziza ku rutonde rwa Billboard. Kuri album yavuga ko zitisukirwa the Billboard World Album Charts. Iyi n'izindi album nawe ubwe bagiye bashyirwa ku ntonde zihatana ibihembo bitandukanye hirya no hino ku isi. Muri iyi myaka yo hagati y'2020 2022 nibwo Burna Boy yongeye umuvuduko wo gukora n'ibindi byamamare bikomeye hirya no hino ku isi. Muri bo harimo nk'umunyamuziki ukomoka muri Canada Justin Bieber. Bakoranye indirimbo bayita Love the Bayou. Yanakoranye n'abarimo Ed Sheeran. Bakoranye indirimbo yasohotse ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi 2022 nayo iri mu ndirimbo zamenyekanye cyane ku isi. Yari kuri album yitwa Love the River. Burna Boy si ubwa mbere yarakoranye na Ed. 2019 bari bahuriye mu ndirimbo yitwe On It y'umuhanzi Stones wifashishije bombi. Ni indirimbo iri ku album yitwa Heavy as the Head. Kubera mu 2023 kugera mu 2024 Burna Boy amakuru yamuvuzweho ashingiye ku gusarura ibyo bibye, amafaranga atagira ingano. Yavuzweho amakuru menshi ashingiye ku guhatanira ibihembo, kubona ibihembo bitandukanye, gukora ibitaramo byuzuza amastade n'amarena n'ibindi. Muri uyu mwaka wa 2025 Burna Boy umuziki we ntago urahagarara cyangwa se ngo ugende buhoro habe na gato. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka yasohoye indi album ari nayo iheruka yayise No Sign of Weakness. Nta kimenyetso na kimwe cy'intege nke. Burna Boy imishinga yikomeye nk'umuzingo w'indirimbo nk'uko bawita cyangwa se album ayisohora mu kwezi kwa karindwi, ndetse n'amahirwe menshi ko ashobora kuba biterwa n'uko ariko kwezi yavutsemo. Iyi album iriho indirimbo zitandukanye zirimo nizo yakoranye n'abandi bahanzi barimo n'umunyarwanda icyarimwe akaba n'umubirigi Stromae. Ni indirimbo bise Palo. Ni indirimbo irimo gukundwa n'ishya. Ntabwo ari Stromae gusa bakoranye, hari n'abandi nka Travis Scott, Mick Jagger n'abandi. Mu byerekeye amakuru bwite harimo n'ayibanga ya Burna Boy ndetse n'ay'ubuzima bwe ku giti cye, harimo ko afite imyaka 34 y'amavuko. Ntabwo arashaka umugore guhera mu 2018 kugera mu mwaka wa 2024.
nibwo yakundanye n'umuririmbyikazi w'umwongereza Wista Steflon. Nyuma yaho nta wundi mugore avuzwe mu buzima bwe kugera muri 2024. Ubwo bavugaga inkuru z'uko uyu musore yabakundana na Chloe Bell, umukobwa w'umunyamerikakazi nawe w'umuririmbyi uririmba R&B. Byari nyuma y'amashusho yafashiwe Lagos agaragaza Burna Boy n'uyu mukobwa w'umunyamerikakazi. Aya makuru yaje kuba impamo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2 2025, ku munsi w'abakundanye. Icyo gihe nabwo Burna Boy n'uyu Chloe Berry bagaragaye basohokanye, buri wese arimo yita ku wundi badatinya amaso y'abababona. Mu 2025 GQ, ikinyamakuru mpuzamahanga gisohoka buri kwezi kikavuga ku ngingo zitandukanye harimo n'iby'imyambarire, cyavuze ko Burna Boy ari umwe mu bagabo bambara neza kurenza abandi ku isi yose. Ashimirwa kumurika injyana ya Afrobeat ku rwego rw'isi, ashimirwa kuba icyitegererezo ku bandi bahanzi b'Abanyafurika, ashimirwa guterwa ishema no kuba Umunyafurika no kwibonera muri aya mazina yita African Giant, Adangu, izina rifite umuzi mu muco gakondo muri Nigeria n'ibindi. Ibi byose bigaragara ko ateye ishema no kuba Umunyafurika. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 6 2022 hari inkuru yateje inkeke yasohotse imuvugaho. Ubusanzwe ntabwo yavuzweho ibintu bibi byinshi, gusa iyo nkuru yavugaga ko abamucungira umutekano barashe bagakomeretsa abantu 2 mu rubyiniro i Lagos muri Nigeria. Ibi ngo byatewe n'uburyo umugore w'umwe mu bagabo barashwe wari yanze gusanga Burna Boy aho yari yicaye muri VIP muri urwo rubyiniro. Icyo gihe abarinzi 5 ba Burna Boy barafashwe barafungwa, banahanirwa gushaka kugerageza gukora icyaha cy'ubwicanyi. Umwe mu barashwe nyuma yaho yaje kumvikana ashinjiye umuhanzi n'umuryango we ngo kugerageza kumushikisha bamuha amafaranga. Kugeza ubu amashusho ya CCTV kamera yo muri urwo rubyiniro ntago arasohorwa. Ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 2 2023 i Lagos, Burna Boy ababaye cyane yahakanye iby'ayo makuru yo kurasa abantu. Yahakanye ibyavuga ko nyina yaba yarabaye uwo bita backup singer cyangwa se unganira mu kuririmba Fela Kuti, wamenyekanye cyane ku isi ari nawe sekuru wa Burna Boy yigeze kubera manager. Burna Boy kumwe mu gutumvikana yigeze kugira kumwe n'abandi bahanzi kwakomeye cyane kwabaye mu 2019. Byemezwa ko afite imitekerereze yo guharanira kwishyira ukizana kwa Afurika, Pan-Africanism. Ibi ngo byateye gucyamirana n'undi muhanzi niyo ukomeye cyane muri Afurika. Burna Boy yakije umuriro muri uwo mwaka 2019 kuza igihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse birangira yateranye amagambo mu buryo bukomeye na nyakwigendera AKA niyo bari muhanzi ukomeye cyane. Ibi byabaye muri Afurika y'Epfo hari impundura zamenyekanye cyane zo kwamagana abanyamahanga baba muri Afurika y'Epfo, xenophobia. Abanyamahanga barimo barasigwa muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo mu buryo bukomeye. Burna Boy n'umujinya mwinshi herekejwe n'akababaro yavuze kuri ibyo, avuze ku rubuga rwa Twitter kigende ko yitwaga X. Yaranditse ati ntago nigeze nkandagiza ikirenge cyane muri Afurika y'Epfo kuva mu 2017 kandi ntago nzigera nongera gusubirayo kubera impamvu ikomeye, kugeza igihe guverinoma ya Afurika y'Epfo izakangukira igakora igitangaza. Burna Boy yongeyeho ati niba abayobozi ba Afurika y'Epfo nta kintu bubikozeho bamenye ko Afurika y'Epfo n'ubu nta muntu ishyigikiye. Yarengejeho ko Afurika yose yakishyira hamwe igashyira mu kato Afurika y'Epfo ikayifungira amazi n'umuriro mu byerekeye umuco ndetse n'ubukungu. Ni imvugo yari ikomeye kuri buri muntu, by'umwihariko w'icyamamare umuziki. Yavuze ati iteye ku gihombo cyangwa se uruguriko twifitanye n'isano n'iyo mvugo Burna Boy. Icyo gihe icyo yabonaga ni kimwe, no kwica, gukomeretsa no kwangiza imitungo y'abanyamahanga, by'umwihariko abanya-Nigeria byarimo bikorwa muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe Nigeria nk'igihugu umubare wayo na Afurika y'Epfo nawo wahise uba mubi cyane. Aya magambo ya Burna Boy ntabwo yashimishije amwe mu Banyafurika y'Epfo barimo n'uyu AKA. Uyu AKA ubusanzwe ntabwo yarabanye na Burna Boy kubera ko mbere yaho hari indirimbo bari barakoranye mu mwaka wa 2014 2015. Ni indirimbo zirimo All Eyes on Me ya AKA yifashishemo Burna Boy, yitwa The LES, bayisohoye ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 10 2014. Harimo kandi n'izindi nka Birthday, Baddest n'izindi. AKA nawe yizisubiza amagambo yo kurengera igihugu cye, ibyatumye Burna Boy avuga ko bombi nimongera guhura bazafatana mu mashati. Ati ubutaha niduhura uzaba ufite itsinda rigari rikundira umutekano muvandimwe, ndabirahirira nicyo kizakonyeza. Burna Boy mu 2019 hari igitaramo cyitwa African United yagomba gukora muri Afurika y'Epfo, ariko birangira gisheshwe kubera umwuka mubi. Icyo gihe Abanyafurika y'Epfo guhera kuri AKA
bamusabye gusaba imbabazi. Icyo babonaga nko mu 2019 hari igitaramo cyitwa African Unite yagombaga gukorera muri Afurika y'Epfo, ariko birangira gisheshwe kubera umwuka mubi. Icyo Abanyafurika y'Epfo guhera kuri AKA bamusabye gusaba imbabazi bwo gukora icyo babonaga nko kwibasira igihugu cyabo. Banamwibutsa ko mu rugendo rwe rwo kuririmba Abanyafurika y'Epfo bamushyigikiye cyane. Yatinze gusaba izo mbabazi, ariko nyuma ageze harabikora. Iyi ngingo y'ibyabaye muri Afurika y'Epfo Burna Boy yiririmbyeho mu ndirimbo ze, by'umwihariko Another Story, indirimbo iri kuri African Giant. Hari indirimbo zimwe na zimwe zivuga ku ngingo zikomeye nka ruswa, ubukoloni, akarengane muri Afurika n'ibindi. Kubiririmbaho yabitewe na xenophobia cyangwa se urwego ku banyamahanga bo muri Afurika y'Epfo ndetse n'imitekerereze yo guharanira kwishyira ukizana Afurika. Burna Boy byemezwa ko akunda ubumwe n'ubufatanye kandi agaharanira kubaka ibiraro ho gushyira imipaka. Burna Boy ni umuhanzi ukunda umugabane wa Afurika. Rimwe yavuze ko ahantu bari ku butaka bwa Afurika akumva hamuhaye amahoro ari muri Ghana. Uyu Burna Boy ndetse na AKA baje kwiyunga ndetse bicuza ko baragize amakimbirane akamenyekana mu bafana babo. AKA hagati y'umwaka wa 2020 2022 yaragize ati ntabwo nigeze nanga Burna Boy, icyo nakoze gusa no kurengera igihugu cyanjye. Nyuma yaho Burna Boy yatwaye igihugu cya Grammy cya mbere. AKA yumvikana avuga ko yahoze abizi kuri amuhungu adasanzwe, ati mbega umwami. Nyuma yaje no gutangaza ko bombi nta kibazo n'umwe bafitanye, ati nta kibazo mfitanye na Burna Boy habe namba, Imana ihumugisha umuvandimwe wanjye. Hari mu kwa 12 2022 2023 AKA yaje kurasirwa muri Afurika y'Epfo arapfa. Hari mu kwa 2 2023 Burna Boy byaramubabaje cyane, atanga ubutumwa bw'akababaro ati ntabwo nifuzaga ko birangira gutya, sinifuzaga ko apfa. Yibukije abafana ko bombi ari abavandimwe nubwo badahuje igihugu. Burna Boy yanamenyekanye mu gukora ubuvugizi ku bantu bamwe ku ngingo menshi badatinyuka kuvugaho. Mu 2020 yateye hejuru atanga umusanzu muri gahunda yari mu gihugu yamenyekanye nka EndSARS. Yari imyigaragambyo ikomeye yamaganaga polisi ya Nigeria kubera no guhotera abaturage. Yamaganye ibikorwa byo kurasa kubigaragambya, yamagana imiyoborere mibi muri Nigeria, ruswa ndetse no kurenganya kwa polisi. SARS wari umutwe wo mu gipolisi cya Nigeria mu myaka ya 90 urwanya ibyaha birimo ubujura nk'ubwitwaje intwaro n'ibindi. Uyu mutwe wa polisi waje gushinjwa kurenganya abaturage, by'umwihariko urubyiruko rwa Nigeria. Ubahohoteraga abajeni hagendeye ku buryo bagaragara. Uru rwego cyangwa se uyu mutwe wa polisi wibasiraga abafite ibishushanyo ku mubiri wabo cyangwa tatuwaje, abafite imisatsi iboshye cyangwa se ibisabye, ibikoresho by'ikoranabuhanga bihenze, iPhone n'ibindi. Abagize uyu mutwe wa polisi ngo bakikubarana ibyo byako kanya wabaga ubaye umunyabyaha, wabaga ubaye umujura, wabaga ubaye umukandida ku mwanya wo gukora ubwicarubozo, gufungwa bidakurikije amategeko n'ibindi. Guhera kuri Burna Boy bibara byamaganye, bituma umutwe wa SARS uvanwaho usimbuzwa umutwe wa polisi witwa SWAT. Hatanzwe kandi impozamarira ku bahohotewe. Uyu muhanzi amaze gutwara ibihembo byinshi kandi bikomeye. Bakora umuziki benshi bifuza harimo igihembo cya Grammy Awards cyawe album ye Twice as Tall. Hari igihembo cya BET Award yahawe kizwi nka Best International Act 2023. Muri Billboard Music yahembwe nk'umuhanzi mwiza mu njyana ya Afrobeat 2023. Yatwaye kandi ibihembo bibiri bya African Music Act 2022 ndetse na International Act 2022. Yahawe kandi ibihembo bya Hidi, Afrima n'ibindi byo mu karere. Burna Boy utarigeze ahura n'ubukene mu buzima bwe bitewe n'umuryango yavutsemo, umuziki watumye aba umuherwe. Abarirwa umutungo wa miliyoni 30 z'amadolari. Umutungo we ukubye gatatu wa Diamond Platnumz nawe w'umukire muri aka karere duherutse no kuvugaho watunze miliyoni 10. Ubwo butunzi bwose Burna Boy abukesha umuziki. Amafaranga yakuye muri album yagurishije mu ndirimbo akorana n'abandi bahanzi cyangwa se ku mbuga za internet zicuruza imiziki. Yakuye kandi amafaranga menshi mu bitaramo akorera hirya no hino ku isi. Burna Boy azwiho kuba nta gitaramo ategura ngo imyanya ntishire, nagahigo yihariyeho. Bimwe mu bitaramo bye byamenyekanye ku isi kubera ko abaje kumureba buzuye za stade na za arena. Ni nko mu gitaramo yakoreye mu Madison Square Garden i New York. Ni igitaramo cyabaye ku itariki 28 y'ukwa kane 2022, ataramira abantu 20,249. Hari igitaramo kandi yakoreye Utu Arena mu Bwongereza
cyaba ku itariki ya 20 mu Bwongereza. Imyanya 20 yose yaruzuye. Ikindi gitaramo cyabereye i Paris na Défense Arena itariki ya 25 2023. 36 by'abantu bataramiye Burna Boy. Iyo umutumiye mu gitaramo bivuga ko umwishyura 2,000 hagati ya 300 na miliyoni y'amadolari bitewe n'ahantu igitaramo kizabera n'intera ihari. Niwe muhanzi uhenze ku mugabane wa Afurika. Agaragara no ku rutonde rw'abahanzi bakize muri Afurika kubera ko ari ku mwanya wa 7 mu rutonde. Ku mwanya wa mbere hari umunyasenegal Youssou N'Dour ubarirwa imitungo ya miliyoni 50 z'amadolari, agakurikirwa na Akon ubarirwa umutungo wa miliyoni 40 z'amadolari. Burna Boy akorana ubucuruzi n'ibigo bisanzwe bikomeye ku rwego mpuzamahanga nka Pepsi, Chipacas, Star Lagabi, Apple Music n'abandi. Aha naho akora amafaranga menshi cyane. Afite imitungo mu mijyi ikomeye nka Lagos, London ndetse na Lekki. Azwiho gukunda imodoka zihenze. Afite imodoka nka Ferrari 458, Lamborghini Urus, Rolls Royce, Dawn ndetse na Mercedes Benz G-Wagon. Mu magambo make, Burna Boy ni igitekerezo cy'uburyo guhirwa no kwamamara bimera mu birebana n'umuziki. Ndagusuhuje, nizere ko umeze neza. Allo